Короче, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Men yaqinda hardcore rejim maslahan bo'ladiman. Ba'zan jaratib hardcore. Ba'zan jaratib o'g'in kirib aldiq. Endi o'yinni boshlaymiz. Atak bostab bo'lgan spawn unday jaxshamam bo'lmadi deb o'ylayman. Atak normal, ag'a shavib. So'ng yana azg'ina tasqasib ko'mir ko'z qazib bo'lgandan keyin oldindan chiqqan bir malni o'ldirib, keyin tas davridan kuchaydim. Farq bilmay ag'ash kirgani igretsiz yasab qo'yibman. Keyin bo'lsa oldindan chiqqan hamma qo'ylarni o'ldirib oldim. Atak bu hardcore rejim bo'lgandan keyin har yilda avaylab yarim jadalda bo'lsa-da ketirmay o'ynadim. Oldindan chiqqan qo'ylarni o'ldirib bo'lgandan keyin men pechka olib hamma algan go'shtlarni pishirib oldim. Undan keyin men o'zimga bir kravat jasab olaman dedim. Nega desang, tunda uxlamasam menimcha mo'hlar meni aniq o'ldirib tashlaydi. Nega mana bu hardcore rejim avaylab o'ynashar. Bizning yardım atib qoldik. Men yarim bo'lsa ketgan jo'tsadan keyin qasimizda mo'hlar bo'lmasa yarim ketiramiz. Hamma tomoqlar pishib bo'lgandan keyin tomoqlarni olib pechka ham versakda olib yerdan ketdim. Keyin sal kech bo'lib qoldi. Shundan keyin azondan keyin kravatda qo'yib uxlab qoldim. Atak tong otmay men avul izlab yo'lga chiqdim. Keyin yo'lda men Sakuraga duch keldim. Odan teraklarni namazgan tayab ketib o'yma keldi. Sakura degan nima bilmaydilar bo'lsa, shu qizil terak. Free Fire'da otlar tushunadi ko'pincha. Ham quvonarli, ham ashnalar turadi deb aytalaman hozirgi vaqtda. Ko'p otlar tushunadi deb o'ylayman. Agar siz ot bo'lsangiz like bosib ketamiz. Ham qanday o'yin o'ynayotganingizda anotasigacha yozib keting. So'ng mendan da ungurdim. Bir turli tekshir tekst netilgan. Keyin sal qorin qiradimda, so'ng qochib ketdim. Keyin yo'lda chiqqan hayvonlarni o'ldirib ketdim. So'ng men azondan qamsirab ketgan bo'ladim. Balkim vaqtida dragonni o'ldirib elektrda olarman. Seni bilmayman. Keyin esa yerda shaxta topdim. Keyin yerda azgina temir ham ko'mirlarni ko'rdim. Ularni qazib ketdim keldi. Bu yerda bir temir ko'rdim. Birovni qazib bo'lgandan keyin mendan tovush esdim. Nima keyin bilsangiz yozib qoldiring. Biroq o'zimga eslaylik qoldim. Keyin men yerdan prosto ketdim. Ham yo'lda Jitillar avulini topdim. Jitillar avuli endi bu yer unday ulkan emas ekan. Raqnanday minaralar. Endi ular ikki ekan. Bular qancha normal. Biroq men onun Jitilda kiramiz. Qo'ylar, arjanda kalem.
Кийин болсо мен bir үйгө барып көбүркө спаун коюпман. Таап өлсөм су жерден тирилетиндей. Аз гана шаршапман эndi. Бул хардкор режим экени эсимден чыгып кетти. Кийин кайтадан эсиме кайтып жаттым. Uyquladым. Келесиде мен големди өлтүрөк болдум, бирок аз гана корктум. Менде темир, шлем, кийимдер, бронялар жок эди. Катышлыктын өзү мага көккө түшүп кетүү мүмкүн. Менде башка тырлоо имканияты болмайды. Големди өлтүрүп болгандан кийин мен өзүмө сабан блоктарды жыйнадым. Негизи олар мага оокат үчүн керек. Эреги менен койлор, малдардан алган оокатымды көп убакытка чейин жасалмайман. Кийин мен өзүмө сабан блоклорду жыйнап алдым. Эреги менен мага эмне керек? Булар тавык, мал һәм кой этлеринен көрө көплөө убакка жетет деп ойлоймун. Кийин мен өзүмө хамме сабаларды жыйнап алып, хаммесине нан истеген болотум. Отуз чыкты. Бул менче көп убакка жетет. Кийин болсо мен оокатларымды аз гана темиримди эритип алдым. Алар мага убакыты менен өтүп керек болот деп ойлоймун. Эле менде полный сет да жок. Кийин болсо мен өзүмө чит издеп алдым. Хардкордо ол көбүрөөк керек болот деп ойлоймун. Кийин мен өзүмө темир кирка издедим. Көп убакытта эndi аз гана шаршаган шығармын. Бармакларым мындай тез эмес. Кийин мени шахта издеп жолго чыктым. Негизи абалдын координаталарын туруп шахтага бармоо керек деп эсептеймин. Содан кийин бул шахтаны кийинки бөлүмгө алдырабыз. Изиме айтып кеттим. Бул биринчи бөлүмдүн соңу. Көргөнүңүз үчүн эмеске рахмет. Лайк, подписка жалка болмаса. Экинчи бөлүм чыгамы чыкпайбы билбеймин. Бүгүнкү күнүбүздө күчтүү көңүл күйүм аякталып аткан экен. Эмеске рахмет. Сау саламат болуң. От души.